Bane swarya mawas sedih inggih riwau sekadia sapunike daging pitaken nidiah tantri mekadi dane patih bane swarya sane mangkin nyawis kelintang pelapan penyawis nyane ya janing dia tantri uduh ne keokan ajine ceneng dia tantri ane sangat sayangang aji ya pradejani haji dong dadi buku tumbenan anake buku aji nepukin keunuk buka kekene nyen ceneng nyalan haji manggo sedo mire bene subuane madan panumaya yen mulu sangkaning pejalan ane tenenan ambahin aji lantas ngemasin mati tuk itu ceneng ada nanbo aji sedang dong yan amonik kewah ane tepukin benaji yen dadi kaji milih toketo ceneng lasio subuh aji mati ane jani ceneng kayu naji yuk di dadi buku tumbenan anake buku aji ceneng
Rasa sing sidoban mapindah anak ibu ku aji liwat bingung rasa yang cening Tiben pikobat nema buang yanane dadi jalaran sing jadolen sawireh bos keliwat rahat pesan kewaheane dibenin padewekan ajine ya. sawirehne jani haji Jen ke ngawinang keketo cening dia tantri pianak ajine ada ane jani ane madan pikobet ane jani tu keto nyin cening dosing dayang munat titang buko tumben lantas cening lamunan jani senun aji inget ngiringangi do anake agung buko jani tumben singidang aji ngisinin titah idone titah ratu lintang kaut ane dadi jalaran sing adolen cening dia tantri pong pedas nawang titah ide anake agung kaliwat berat dari moban haji ya haji apa sahara manut kading titah ide sang Prabu ane nyengceng nganggumi petali pangsido ngawai anak ibu ku aji mangaturang bajang pangsido lantas aji sebilang wai aji tangkil kapurian tur maning aji pangsido lantas ngaturang anak bajang luh jegeg kapurian cening ane jegeg listu sawireh dini digumi petaline ceneng bajang-bajang tuaro ado buin doke kali ngaji sido ngaturang anak jegeg ane bocok dogenan tuaro ado nubuin ceneng ka
angen rabi seselirangan. Sekancan bajang-bajangi subuh padu telah digumi petaline. Katur tekene ngido sang Prabu ke angin rabi. Ke angin selir ditu di purian cening. Dahayu dipateling. Nah cening dia tantri pianak ajine. Sekancan bajang-bajange ane ado dini disekup gumi pataline ya. Subah talangan kehangan Dong cening sebetening langit seduring pertiwi. Sek-sek gorek kerik tingkih aud kelor bah bedeg sidi tapinan. Sing nu buen ado megantulan bajang-bajange cening. Anda kerana haji bengang. Tuah ento ane ngadakang, to ane dadi jalaran cening. Tepuk ban cening aji dini melengak melengok raso bingung keliwat cening. Nganahang duh kitani Ben setato nyiksik bulu anake buku haji. Dadi beskene tepukin ben haji doh kitone. Ni ben padewekan haji ne. Ya. Yeni aji tusing sidang Kekeneh lantas banaji cening. Yan pet pradene anake buku haji sing ngidang buin. Sing side ban aji cening. mengaturang putri ayu
setelah subuh utsahan haji ne ane jalanin ban haji nanging ketwaro side masih ban haji lah karena gingin pinunas ide sang Prabu ngaturang anak luh bajang jegeg gitu cening. Siana haji tundong ideng yen pradene aji twaro side ngaturang anak bajang jegeg kepurian cening tinglas banaji ngenehang diaget aji sinah lakar katundung dijelek nasib aji sinah aji lakar ngemasin mati cening.